الله الرحمن الرحيم. آداب المسلم وحقوقه. سلامك لا دب من عنا تكاتر أسرع. سلامك كحكي ميا سلام نيونك. المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم، ففعلها إذن طاعة لله وقربة له بدون شك. سلامك في كلمانيا نفني فمي مي بالمسلمي كابني حكاولا حكادي كارسادي نكاكا نكاكاي وي حكاوي وآداب هذه لدبو دي كارسانينا nganga nitaka segere manga ninkanyana nganga ndekanyana ninkela anyana o ladabu chen fi ko don hake femin kalima wajibi ka di mama o de to ko hakke hakku yoye adab ka fenta femin mi ko jamma ni bate o ladabu ye ba mbleka hake munun fo mbleka ladabu munun fo tajib lahu alayhi wa wajibi islamic ibalmai ika fayaltazim biha nimma ya don femi wajibi kai iba oke ikana blokiye ko ki ka hamiye wa yuaddiha li akhi femi ni awajibi limbi ka kemaye ikanga oke otikila maye sango silameka hake wo to benengo ni ba ke fene me fendo fiye baro bara ni silameka ba ke ni mubahudu femi daga lendo ye fenge ko ni fenyi manye ngasa saraba kumaka ni yengani ya tuwa kandoro abika alabatoye ibega ni yasira kandoro abika alabatoye وهو يعتقد يباسري كون انها عباده كفاي فلك اجو كحكم منكي بل مسلمين كفا البتودو لله تعالى الله تعالى مسلمين كبو وقربه بتكفن يتقرب بها اليه يبسكي مدو على نفهم من كليه سبحانه وتعالى سنيا علي على سكرت لمه اذا هذه الحقوق امك حكم من فوق والآداب امك لدو من فوق اوجبها الله تعالى للمسلمين الذي هو واجب اسلامك ليقوم بها من وسط سلامك كسكي جونوي ناو اخي المسلمين بل مسلمه كان يشوما ففعلها اتما نيو بارك اذن وبارك الله طاعه لله ويا على بتودي وقربة له يبتو الله تعالى بدون شك سكتالا. ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي ابو لدبو دوي جمعيه حكد نون دوي جمعيه فمي ni ladabudo femi ni hakedo islameke amina ولد في سيكودو افلفل جمعيه ان يسلم عليه اسلامك كي بلما إذا سلام دام إذا لقيه نينا ينيونكم قبل أن يكلمه سنك ما في فلو يبقى فلوك السلام دي يبقى السلام عليكم ورحمة الله كشب أوما أنا عليك هنا ويصافيه يبتلك تقدر أبلو ويرد المسلم على مسلم عليه سلام دي رمين فنما شرابا ينو فنفه وكان لسجنينجي امي سلام دامك قائلا بافو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام باوما كشي باوما ني هنا اني بركا با سني ني ما من نيوم سني كنيك موك ما فو يبقى سلام دي سلام من فلان نبكو السلام عليكم سلام تغبي كرونتوني كرونتون الله تعالى على اكو قران يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها تغنيمون بي الله تعالى لا ايا ولا نوي وتغنيمان من فورا على كده نو ولا على كده كو تو كما كلينغاجي او بي الله ako ala kelen abe kelen fe keme kelen gaje ni ma min sala ka toko keme ni kelen gaje bi koronto ni ya durusi ako ibe do aljina fono o toko bi koronto na ni ya damina abe damina Allah arrahman arrahim الملك القدوس السلام السلام يا وروناي والسلام من فله نو يا وروناي ala yo de ta tola ko ode aljina de nga foliye ko de an salamu ma o kanyo fo nae nim ma ko yimastako assalamu alaikum ne ayofiye nani malikaka amina bena wa salamu mfle ne e alam ne kaba o yikshile ikshira ikadina kono ikshira nyoro ikshira lahara nani malikaka amina bena utma salamu min islamu badi nyoma akafsa ini somaye akafsa ini wulaye akafsa ini shuye akafsa bonjour akafsa bonsoir akafsa ni belaje fem be fo akafsa na belaje le amu jam akafsa noye
mbali jam akafsa ni be fema fenis mawba kuma nay assalamu alaikum kafsa na bela jelen to tabe assalamu alaikum abo min fo we hake folo islam ke ka ni islam nyon bena sani ka kuma fe sani ka fema fenke ibe salamu de fo ki tege dama o de ko so sharati ko fe ni mai ya ma foli di ma folo ashana ko ki nyininga aka magola ko ki kana kuma fe kana Allah mnere ala nay mina tun ningo ngo salamun di min filani ngo salame ka hagaro salame nyonga ala de yafo suratul nisaa ikono ako wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha nu ya aw salame nu ya fo folikana aka min ya fo ako tigla mawfo ni fenye min kan katima taka walma aka ala siga makore ne afi fo ngo ni salame benega ko assalamu alaikum wa rahmatullah bon ya fo assalamu alaikum wa rahmatullah anyin nan do fe no ba fe ka fem fo min kan katimeta ka aka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi wa barakatuh farataka otma min fo ale do faroko ka o be fe ni sojja o ba yida ka fo diminta ya rabbi ma fla bin dimine no nyongro hal ni ya salamun di na tife ni go salamu alaikum arwa go alayka wal mawalikum salam atikila ma ti labne ni sojja ati labne ni dine otma ni mami lamne ni sojja ni dine ka do farita ka ibado fo itino tikila ma che bengo la ni Qur'an aya koso islameki ka islame nyonfo o ye hakaye mi wajibelen duika ani ala kila ka korofo koso sallallahu alaihi wasallam kila ko yusallimu ar-rakib ala al-mashi wal-mashi ala al-qa'id wal-qalil ala al-kathir akodi mami yelelembe siza ede be falika inna mawsigilen soro sharia ba wajibi e falika yina ga ba de mega sigile se ba ton no go salamu alaikum ibe soka ede be sigi ba nufo ibe falika mambe ga tama sena ebo defo tama baga sena o fene minu sigile mo bofo ebe niga soka dobe ka tama sena ebe na sena moima sharia ba wajibi niga sotigi wala moto tigi de ka min ba sena ka foli doma o to benengo ale min be niga soka ale min fene ba sena sharia ba wajibi ale fene ka nal na se min sigile ma ale ka foli doma ala kere ya fa chomi ni o mo wasala be nyom ve wala o mo gafla an na se jama chama jama kulu chama sigile ma abe wajibi ya au nchin de ka mo gafla de ka aka jama be aka foli doma ala kere inde fo sallallahu alaihi wasallam am la ka hadisa min fi ni hadisa bengele minga o to benen wala kere ko sallallahu alaihi wasallam akwai innal malaikata ta'jab min al muslim yamurru ala al muslim wala yusallimu alayhi akwai malika be kabako ya silamekela ibna timin yo silamekela ite salamun dama akwai malika be kabako yila kusbe bari ba don kite fenno ibe salamu min di islam nyoma o salamu ni be ga sababu yake kishi yaro ni silameke fla ay nyom humbe abena minge ago assalamu alaikum ka tagadi ningo eko ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah aya tagadi nyoma ago allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad wa sallim na yo fo ajo yorola junumo bala ala bo bekal fadu kullu maka o junumo yafa awye se ala kala ko taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ako nini mama bena ibe mamin don ita don salamun dama ibe min dos ofo ite mamin don ikofo ni hadisa muttafaqun alayhi bengara minga kokura otamane wala kala kokura ako ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahumma qabla an yatafarraqa ako salama kafla nu flay nyom kumbe wi tega di nyoma ka salamun di nyoma sa ajorola allah ta'ala ba ka jurmu ya fa awye sani akabo o joro kelena nin koso salama kranga nyom fo salamun di salama kika ladabudo ika hakedo kata islam nyoma woto benen wala kala ko man bada bil kalami qabla as-salami فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام أقول أو سلامو أو من بالشريان نفع نابنك اللدبو نينغا تاسرا نفع نما من ناوس كلين نات كمانا مفولد أوما أكنا جابي على فاق سلام دي نما ننا عشان أقول كارسا غير بيرمي أكنا سقف على فاق فولد دك ناي فولد ما بقول سلامني إكمانا يسلام يا اللدبو دون من بارد obeke sabuye ka adama don bo kodon baliya kono ma chaman be do mana teliya obobo kodon gono ka la singa ta kodon ma ni mawye tiganzo nya kala obala singa ta kodon ma parce que ni mala marora kene kelenga jama kulunyena mauma so akumi fe ila bara femina ni ye jama e dore miri be jigo fence na to nyoron keble ni ye silame ke ka ladabu minna ka hakami ba silame nyonga we na yi nyonye e ka folo ki silame nyonfo aflana
أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله. سيزا إبال مسلامة سجلن تورا أتسورا ناتسو ناكو الحمد لله إبا بكو يرحمك الله ألك هنيلا يرحمك الله ألك هنيلا. ويرد العاطس من فينا تسولو بلا سجنين عليه أتكلم مين يرحمك الله فايما على بلا سجنكو ما بافو يغفر الله لي ولك على بيا فنني إبما أو يهديكم الله ويصلح بالك ولا مكافأ على ما أنه كننا على كأنه لا لنيا بس قال لك صلى الله عليه وسلم كو إذا أطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أكون أوسط كل نوت سورة نمين سورة ناتك لما يكو الحمد لله رب العالمين إمين سكيل ما كرفه نية الحمد لله فكم يكافو يرحمك الله على ما هنا نيلا ني إيو فاي ألف أنا كاف لسجنين كما قالوا يهديكم الله على ما أنه كرنا ويصلح بالكم على ما أنه لا هلنيانا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قال لما جينا كباما أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطس ودع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتسوك من على ناتسورة أبي بلو دادالا والما كفين دادالا أبي إما مغام مجيني بلو داندالا أني فين داندالا نينكا بساني بلما تسوري كرفة ناكو الحمد لله رب العالمين امين سجلين با كرفة باكو يرحمك الله. أبي واجبي على فنك أكابو يغفر الله لنا ولكم أكوفا والما كابو يهديكم الله ويصلح بالكم أكوفا على ما أنه كرنا على ما أنه لها لنيانا أسكت سو أبي فنشا مانيا ناس رب المعطوط دالين به نبنا قلي عليه دو موك بنا قوانا ناتي سورة درون فساسرات دو بي فين تمير دو بي وبي دالة أتكلا ما بولي لما دي بنا بغاتو من بيتسو وكاي ودي ولي كدي كتمي بنا بغاتو من بي يجندوكا بنا بغاتو من بيتسو ودي ولي كدي kene yakadi katuma mimbe yiganduka oto benengo be ladabu sabana yeminye silamake ika haka mimbi silame nyonga an yaudahu idha marida ni bal maslame nabana ne katafu ويدعو له بالشفاء يكدوك على كأنها كنيا نترافو يتدفو لدران بدوك على ما ني كنيرا على كلا كرفوك صلى الله عليه وسلم اكو حق المسلم على المسلم خمس اكو السلام كيك حكم ما سلام نيونغا اكو كدورودو رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز إجابة الدعوة تشميت العاطس مما يسلام من دي مكا سلام لسجي ويواجبيه min wajibiya way hake wajibiya linye woto menengo islami nyom bananembe kata badaba to fo way hake wajibiya linye ni islami sara kata shudo nyorola way hake wajibiya linye ni islami nyon yiwele kikata kaso kata lamne way hake wajibiya linye ni mat zoray karafe atilamat yaqul yarhamukallah aqul alhamdulillah rabbil alamin kafa yarhamukallah way wajibi man durudu ala kirakote haqqul muslimi ala al muslimi khamsun رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز إجابة الدعوة تشميت العاطش سلامك حاجة سلام نيونغا ندورو نايف وكساف سلام لسي ويواجبية نابنا كتافو ويحكي واجبية لنيه ناسرا كتاشدو يولا ويحكي واجبية لنيه نايويلي كتالمنا ويحكي واجبية لنيه ناتي سوراد إكا أدالات منه ويحكي واجبية لنيه ala kira kote ala ma kishini nema ala mojidirama wata benengo fe barra ibn azibi ala ma jenaka bama oko ako ulu sahaba oko amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa tashmit al-atis wa ibrar al-muqsam wa nasr al-mazlum wa ijabati ad-da'i wa ifsha'u as-salam ako kira yamaru doluma kone unyon silabe mbarana ukatafo ayu yamaru noye nimin sara ukatashu donyorola ayu yamaru noye nimin tusana ala tanunka dalamine ayu yamaru noye nimma yi kalifenga foi kaninge iko ke ayu yamaru noye nimma yi matu yene ka deme kira ayu yamaru noye nimma yi weli kata weli baka weli lamne ayu yamaru noye ka salamun chari mawni nyonche ala kira ayu yamaru noye niminum flani nunde ye qa'idaw ye nunde chonye ma bi sinzin feminunga abe nyela tike noyima kala hara noyima bari nala kira ko ma ka feminke edeka here bala edeka wasabala
ede ka kunan jabala ale koni ma konnon je de docteur do mimbe adama de bana min bila mimba bashi chudo otmenen wala kala ko kura sallallahu alaihi wasallam ako udu al marida wa at'imu al ja'i'a wa fakku al ani ako sabo mimba ma to badana aw bulo ay tafo na yakuma to ya chero ay dumni nda maka la dumni ni nyano minena na islamin nyano minena na yayi aya kan horon ya ka kuma bo kai nin fen saba ay nin gelaya ako ay bakato ayafu ma do be ala ban bakato fonno yo luma katme doka ne femi no yara mi maweka aljina soro sire aljina be soro ni bara minu ya kacha parce que ala ko ako walladina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ako ma minun dara allah ta'ala law limanani alay uye bara nyuma unke ama aljina be soro bara mi bara kelente wa kacha bara ngato fon ya dore mene do be kuluka ba ma kan no do ma katme doka ngata iba soro bara ngato fo kan no mima do rabbe fenno kan no ma katma bara ngato fo la feneka ngata abaya adama tasrai ngata afongo fenni ba ka soro fenno de be no limaniye no de fiye segi metla ka sigoka ni limaniya be adama dena barante min ka dogo barancinin be fembaye ni limaniya tila fente barabate bare ni limaniya tila mana femba o femba ke fuda temre ni limaniya be yo barancinin minun ke dron ro wasake ma do be atigla mata e bana bagato fudron o de kan no gama katme fembe la to foli min ngi bagato be ni so janay ala dal dira soro no ni mu'minin do ngata tenno ya ma era fena ni te mu'minin la otubedongo ala gara ya madu ko kuma to la dumini nya fi ye law man kelen ka di kuma to ma ako dun o be min dima ala ka barajila ala ka bakelen selli to dima law man kelen ka di kuma to ma aka dun o be fe min dima ala ka bakelen selli to dima anana suratu al-ma'idah kono ako من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أكون مغبي نيكلم فقا كسرى أما ما فقا أما تشينينجي إبغراني ما كاد نيتشين كاد نفقا أجرمون بتشوف ما بكم نيه مامي أدم الدين بدك عبفقا إبنا بدك عبفقا وجرمون هكذا بديما ako chugodo ni ma min kera sababu ye kan nikile nyene maya nikile ya nyene maya ma be nga to jiro ya kishi ma be nga to tasmaro ya kishi kuma be nga mafaka ya kishi ye maye musoy abetina ni ma ema la sai abe chugo mina ni ma la sai yoro na be sega jila fiara na golla babe sa demesa ikera sababu ye ko la sai oji yoro la no den kishira ani bayin kishira nunun de koro abe komi ye nye bela jelen nyenamaya abaraji no de kaka ka ngoto la dumini baraji bade bola amma aisha ko gogora ako anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaudu ba'da ahlihi fayamsaha bi yadihi al-yumna wa yaqul allahumma rabban nas adhhab al-ba'sa ashfi wa anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman nalakara naka msodo nu banana nana abida nana ni dalena abasi kerefe abakinimbulo ke ki farisalo nabe ki salo abafu allahumma ya ma rabban nasi mauma adhhab al ba'sa toro min beni dinkar samina atoro intaka boy ashwi ega kenaya wa anta shafi ede kenaya libagay la shifa furatin ma shifa illa shifauka fanakira allah ta'ala ka furai شفاء يكبر مغتوين كنيا لا يغادر سقما كنيا لي من تبنا توافر لا نالك لا كنا ندرون اكا ما منا يدالي برمغتو اباكني بلو بركه ما انت كاديك كاسالو اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا مغوما يا ما مغوما اكا toro min be karsale ka taka boy e ka karsa kenya e de kenya le bagay kenya le shite fura shite fona kare ga furani ka kenya a kenya la minti taka bana to afar kulola ala kala men defo ala makshin ne majidira ama ni
silameke ni tari silabe nyon fo kani sigi baro dorona de ibolo da farikolo kan kana nyiga la ka fo ka bara nembe minum be fo ko bana ka be yele mi fe bana minum be yele mawlu donindo ya famiya o bana minum be no lu be yele mam go fala kira kuma no kan ako la yuradu dhu ahatin ala misahin kira kuma no ka bana do be na ma mina be yele man no fiya bana na nyoyen o me quarantaine la kira ko no bana faso ma min no kana tanno ye ma kana mon jero kana tanno ye ma kana mon jero ko bla adama yoro la bana minum be yele ma ka tigila ma bla adama yoro la ni hadisa be ko la yuradu dhu ahatin ala misahin bana be ma min no to tigila ma lana ko dum mauka ma minun ga kereni bana tula bana minum be no be yele ma maufe o bana o ba dama folo nzon kumbe yelma mafe minazik be o be yelma mafe nyoni sambete ni muso na adena na duyi kaso ni nyoni samba adena hal na kisema bol na fargwande bala na doni kaso no ka bodron wa taraka tu kaso no do fe o tuson fio al udum kana banatuma ka duka o kaso babu ku ka da o kaso folo fuka ta banabo o bana o ba dama ngasa na borola ibalma bananen ka daka na nyingala ni nana ibolo da farikolo kan iki ibolo farisalo ibo minge ma yere do be nu yu teru yu fe abana bagato bana be finya ya tigila maka do yere hal nasura ku siga wuli kasigi na ma minga da na yo ya fe do wuli kisigi na minga da na yo ye do wuli kisigi sango ni ibolo da farikolo ka salo abiga anyana ka fo Allah ta'ala de ye echi kana ma ede ya ka dokotoro ya wa ka fura de yoy abo miri min ta dunya fura de parce que islamo gwanza nyenyon de menai parce que alako almu'minuna walmu'minati ba'duhum awliya'u ba'din mu'minin chabana musulman ul de nyon teruye bon ale ben ni sojja na ni sojja dron bana hamimin bala o be finga no finga do la fiab na farikolo la do be bana hamin be do la ni ma o ma fenye min ba finga ya dongo do be fara bana juya ngasa no ye fenye min ba tikila ma ni sojja ka espoir dama o be do takawa bana fangala bana mi ani min tani adama denye o tikile bana ni nite fangele fe ma do be bana juman dambele jelena docteur ba fo ka sawa o bina sawa docteur rebe sako tikila ma to bana ni nite nyon fa asrala kana nyi ibal masala ni na kira ko meminge isiki ki bulu daka يكافر كل سالك اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الا ادي مومي تورم بكار سلك وتاكا بوي دكا كنيا ادي كنيا البغي ادي فراك البغي فراك الفراشيتي فناكرني اي الله تعالى فراي كنيا الله من تبنا توافر كل الله نيه لدبو سبناي لدبو نانينا سلامك كحكم ما سلام نيونغا ان يشهد جنازته اذا مات يبقى المسلم نافاتورا كذا سودو يرولا لكن اكو صلى الله عليه وسلم اكو حق المسلم على المسلم خمس رد السلام عياده المريض اتباع الجنائز اجابه الدعوه تشميت العاطش سلامك حكا سلام نيونغا دورودو ni ma yi salamu ni maka salamu la sega wai haka wajibi yalenye salamu bara wato foli haka wajibi yalenye salamu sale kata shudo yon lo haka wajibi yalenye ni ma yi wele kata lam ne salamu nyon yi wele kata lam no haka wajibi yalenye wato men ngodi mat sori kire na alata no ka dalam ne o haka wajibi yalenye jada jata kira kuma na ka baraji do ala ka baraji fo ka sedigere do la fa kera do ka hamiye olube shide ka nyini ngalike ni janaja be yoromi ubda shudo yorola alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni ma min taraj ma sare bal maslama sare tara inna nan minga yisi utara ko inyana kada udana kabona ko yorola kana kwa ga selaka aw selaka ni yoke qiratu baraji bedima misli bana uyata kata qabru duna iblo ko kata qabru duna ube qiratu wala dima qiratu flasorola sabaw yaina wo qiratu ye jumaye ay uhudi kulu badal filam madine ko uhudi kulu ala kira yalla kulu min ka don ani sayyidina bakar be nyon fe ani sayyidina usman be nyon fe ani sayyidina umar be nyon fe nin do mo nani do ala kira sayyidina bakar sayyidina umaru ani sayyidina usman o mo nani be kulu uhudi kulu ka ku jole to kulu ka kulu la magala ka yere ukoro kira yisinga ka kulu gushi
ako uhud ako ifranyonga iki sabati ako foitika nawnyuma ani tientiki kele ani seyde shufla nawnyuma ani tientiki kele ani seyde shufla moko ka don ka fo Seydina Umaru ubina seduya ka fo Seydina Usman abe seduya hakilma ya tanin donela Seydina Abubakar oye tientiki ala kira nawnyuma Seydina Umaru ye seydu shuye safo selirola aka baraka dindo de ye Seydina Umaru monemne kam teled la ka ke tele num fly mamini Seydina Umaru ye misri wele katla misri wele bani seli jokatla ka safa la be kabina do sel la dron ni mbora jama chero kana mo ka so akonola ay mo ka so minge Seydina baga Seydina Umaru bole ka bi mo ko be ko akuka alaka hakemin be folo ko de ka gele na alite ko ko te mo selife sella wiyata kata Seydina Umaru asirira min chode la Seydina Usman o chokilendo udona aleka ka sura siglema be ka Qur'ane kala kana doaka ka seyduya nunun kiraye minun fo olukera otuma akala kulu minga no uhudi kulu kulu bado akabo nanga ko kulu bayin ala kala gode ma tara shudo yorola itarafu ya ko yinyana kana daga selaka onyo baraji bedima nu tarana e kaburula ni blarako onyo baraji bedima ni ye shudo yoro tange klekele ngono o mugam bedima qiratu mugam bedima bari talib minga ka sikisani selega ke o qirati itara duniyoro mina o qirati do be o ka bara yo qirati du no giriya nyon ni yo soro ka fari ka mijuka ya fama o kulu bay nyon giriya de be ka mijula al qiyamah du ala du fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ma o de ko son ma min ni ka miju giriyara sumani fen giriyara akoti kala balo min jenendo o ma fama no be miju giriya o ni na nyon ye shudo yoro tali ya doye o de benango la starti duruna ye jumaye la dabu duruna ye an yubirra qasmahu idha aqsama alayhi bi shay'in kasa wala nyaani ni fikange ni islam ka fi diran naso ala kutakte ay kallim minge okay wa kana la mahdura fi kasr fannu famin kabalente o yaani fayaf'al ma halafa lahu min ajlihi ibe ay kalfa minga iboke aka kalli koso hatta la yahnisa fi yaminihi mungoso ay kalli minga kalli kana chiabulo وذلك لحديث البراء بن عازب براء بن عازب ناني حديثا مي كوسو براء بن عازب كوكو بنت مناك اكو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام كلا يولي يا مري نبان مغطوف ولي جناجة نمننيه ما تسوبغطو دالا مننيه ما كلفن اكو كاكا كالو نيابلو ani mato yone ko deme ani ni wella katalla menenge ani ka salamun chari mo ma mana mawye ka salamun duma oto menengo fe sarti worona anyon sihalahu idha stansahu fi shay'in min al-ashya ni dana ya yoro yesa ibal maslamen na konnon je nyini fe fendo la yekoko nan na konnon je nyini fe shariatu ya nyini ka wajibi ke ki konnon je yayi bon ni be ko chamanna abe muso yinna mado nasta karsa ne ba fe ka bo karsa den na fe karsa ka sokon na bedi adon be chugode edewe wusige nyoy ibadon ni islam ke de yiye ibe femin don karsa ka duina ada dena sharia ya wajibi ke iki konnon je ya ibal make ikanya fay ikana jamfa hal nasro muso yin nimbi kono muso sonka ka sedegere mina ni baw be chugo mina iko nyafo hal nasro muso yin na itafe songa jugu ka sedegere mina ni bo doala silame kay ika ay kononje minye shima iki kononje ay ikana jamfa oye otafam flay aflana e jumenye commerçant ngwansa doye aslame nyon en ko che nyami bora yemfe ni masanisi mbe yen chude ni masanisi nana ko danje yin ba fe katasa idumba do masanisi mbe adaka nogo kani dugala ay konna jeli mingima kana nyebo nya alibna tasa bina famin surala kana nyebo fe ibe konna jeli minga ibina baraji min suralo de daga dila ka tebede wara min suraniya ajamfala iki konna jeli ba fo nimbeta abeyanta wal mamana ni nyinga dugu hono ni fense na mbeda abembulu mba fa kana fere idumba donko abe hera surala bon ka fen jashabulo akase ka fere erema ni ka mangoyalie pour que ta hera sori kanoke
here min be surala iko here iko fay tora min be surala aka nga fere chukumi ay konnon jiya min nyini fe ko ke aslama ni ko gelem bade ni abe bara nyonya la je nyonya abola ma bukum baste kasa ne ba fe ne kasa ke tamadenye anga nyon tamanyonya e ba don fe min be kar sai na kabidi juwala tamanyonya la sharia ba nyini fe ka jeya min konnon jiya fi ka nyini fe iki konnon jeya أو أمر من الأمور بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير بالشيء أو الصواب في الأمر نكورو نستا ما ننا إني نقالا شرابا واجبيك يبهر من دولا يكو فاي والمفهمية صوابا يكوينا يكو نيفاي نبوك كدام مقالا كده كرفوك صلى الله عليه وسلم أقول إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له أقول أو سوكلنا نكون نجيني بالمسلمة في أو سلام أو كله نكون نجيني أبل مسلم في شريعة واجبية يكون نجيني أبي فوي ناتكلا ما ناكتي وتما نا أي نفاي كاجيا أما نتاهر من سورة أكوكونو إير نيبو هير لا كلا كوكورا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وسئل لمن كلا كو سابو ما دون لكو دين يكون نجيا دي ويا ينجا جني كون نجيا بك جني فقال لله أكون ما بي كون نجيا بي كون نجيا لكما ولكتابه بيكون جاء على كتابه ولرسوله بيكون جاء على كراي ولأئمة المسلمين اسلاميين وبيكون جاء وعامة الاسلام بيكي كون جاء بي والمسلم قطعا من جملتهم نمين فولم فلانيه سلامه يولودوي وتمان اسلام كوننا كون جاء ينيفه يبي كون جاء من قالك الدين يبي كون جاء من القران يبي كون جاء من قالك كراي يبي كون جاء من اسلاميين موي اواجب لهم يكون كون جاء كاي يبي هير من دونكولا يكون يفاي وتمننغو ابي واجب الاسلام كان يا ولم لنا ان يحب له ما يحب لنفسه فمن نيبو كانوا يريكو كانوا اونيون كانوا يبل مسلمي ويكره له ما يكره لنفسه فمن نتافو كي رسول يكون يون كونيا يبل مسلمي لقوله صلى الله عليه وسلم الا كده كرفكسو اقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه اقول اوسو كلين قال لي منات الدفا يتك مؤمنين في بهير من كانوا يكون يون كان يبلمي ني هير كانوا يري كتورو كانوا يبلمي دولت مؤمنين وتبننكو يبي فهم من كون يكون يون كون يبلمي اتا في تورك يسر ني كانوا يون تورك اسلامك سورة مؤمنين على كلا كنت صلى الله عليه وسلم مؤمنين دي فهم بي ودي انكشلاين ودي كما سا امبه باو من كديني بابو كجلم فكتا سي ادادا بابو يهمنين دو كسبه على كلا صلى الله عليه وسلم اكو صابو مدون له أكون مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة أكو سلامو مثالي منك نو كرا نيوان في سلامو مثالي نو بهنا نيوانا سلامو مثالي نو هنا منه أكو أبكون فرقولو كلي فرقولو نسيم فون كلي ni dimi yosoro ni blogon den diminastan walma ni nyi di walma ni klo yidimi farikulo to bela jele nyi romi yidimi farikulo bebna shanyina o kadimi koso otma islame bela jele islame kelembu chero komi blogon de ni blogon de ni toro yosoro abe farikulo besoro islame farikul abe komi farikul kelende ni toro kelen soro bela jele soro ala kada kan kuma koso maka mu'miniyat dafa fiu فاكاسر بهرم من كانوا إيري يكون يوم كانوا مؤمنين يوم وتبنوا على كده كو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعده بعدا أكو مؤمنين با مؤمنين يوم يشومي أبكو نما بقى كودو إكا كوسو جولينغا مي أكنبي أكو إبك بريغو دونو يوم ونو وأكو بريغي بمبي دونو يوم ونو مؤمنون كان غا يوم نومي تندي ناما يوم نومي درون أبانا كو بيتين أوبلو ودن سيغا نيافيو فانا غا يوم في فوكا يوم كانوا يبهرم من كانوا إيري يكون يوم كانوا إسلام يوم السيجنا أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه بمعنى تحجز عن الظلم وتهول بينه وبين فعله فذلك نصرك له كذا كو سابوما اسلامك هكذا يمية اسلام نيونكا ikademe ikani islam nyon la blad yoroshi kan islam nyon malo na mago do ni la demenna ademe na mago do ni ga sementia ala sementia ala kala ko robo so akoy bal maslame deme
abe na be ka toyoninga ademe wal mani ma kelime ka tonyo sabo ye kira yininga abo ambise ka ademe chudi ni toyoninga la do e ko ibal madde me toyoninga la na be ka toyoninga wal mani ma kelime ka tonyo ni ma kelime ka tonyo ambo ko no na sabe ka toyoninga amba ademe chudi kira ko ta'khudhu fawqa yadayhi iba bulo mine bulo flat de mine ka bali toyonina ba ka sabe ka minge ninte ni mandi alai iba bala kella o de ya demani ibe dun ani toyonin bara keliche ni sira ko ke o ya demani o de alaka dina demani o to benen go alaka ko ko ala makshin ne majidrama al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhudhuhu wa la yuhaqqiruhu ago islamake islam nyoni balmade atebe ki ibalma tonyo atebe ka labla atebe ka juala ka doya masama jomana mai kana jomma shila ala mama da ay do dima bon ma fene kana jo ala fe min dima kana jo ka son fena nim bedara ala min dima ni be yi wasadu itala bembena nim mawmu wasadu tala hasidiya bina wade koso parce que ala do dima ay do dinma e ka nyini ni ntamin dira mo ka babulo wal mo ka bola wode toye ko hasidiya ala kano du kono ala kano diga ngono ala kana nge hasidiye amanyi na ofa aga duwa ka anya ala kana yada blanna yada de kajugu fembe na da maden yada radron ye barake bara min bi bo silamiya kori kono ala kana mbo silamiya kori kono ala kana ko kora ako ma min mur'in muslimin yansur musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi arduhu وتستحل فيه حربته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتحك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه النصرة أكو معوما ني إسلام دي ني إسلام نيون دمي كنكا كنمي مو كلمك دنغان كرالا كنمينكا مو كلمك أكا حرمك كنمينكا إننا دمي فالله تعالى كي دمي يرولا يبقى لك الدمين في يرمي فلك يدمي أكو أشودو مغو يسلام دي ني إسلام نيون ملو كالبلا كنكا كنمي مو بكا كا حرمك إبسكا حرمين سبتالا إيسي كالجف مو كاملو فالله تعالى كي يتكلم ما ملو يرولا دمين دي يرمي ألا بي ملو يتدم ما سوري يرلا فيو بونون دي ولا دو يسا ولا دم الإسلام كانكي ميري فم بكا أبكا ألا ينام ni islam nyogo ni ya la gushi keneka keneme akranga deme e al la gushi ka lebu foy ya fo yoro mi koro ino kolo be nyogona e ba fodora kolo be wuli ne foy to bali dondo bina o do e donju me e re malo dombina ne malo donna na se hadni ma be keneka min nganki deme noti gibe ne malo tuma sira ala fa ala bo tigi wuli ka boy fika malo de dinya ka fo bon na so di islam nyogon deme yoro la ma ba fa ka labla e kera sababu ye ka bali malula ya bali tokochena ni na keneka kena min ni be boya fe itabe ka malo ma na ka bini lamalo fala ka ma do sabaka na had nasro otiki kunte obina jo fe ma be do yini malo che na la bi deme nun qaida islamu kanki hakiltonna ni ma ben dante yo labla islamu manga nyo labla ma anga nyo labla na nyo labla do itaka ma re labla de be kiyere de labla ودك سؤالك لك كوكورا أكون من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أكون ماما نما بافك الدنغان كري إبال ملا إكرا سوبيه كاتكلا ما كشكا تنكبو دنغان كري ما أكون نو كرا الله تعالى بجهنم سنغبو إن يدama القيامة دو إسلامك ما بافك الليبو كنكا إجل بنا منا أني الليبو إنشك كده كحديثة دوها meka min fiye ni ahmad na nae tirmidhi na nae nunu hadisa kenema undo ako ibada min nay balmani maloche ako al qiyamah dun allah taala be nyada kishikata ngabo jahannama ma alama na okshira kantana konontonna ladabu konontonna alla yamassahu bisu'in aw yanaluhu bimakruhin وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أكو iki jija isego de majira bela ika toro kana se islam nyoma iki jija isego de majira bela femi nga gwani kano kala nuna ala kida ka korofo koso ala makshin ni majira ko silame farkulo aka fembe aka sogonona aka dim
akademba ya ana yere abbe haram yalimbe asilama nyonga ikana frange mintebe ajili wani haram yalinduika akan na fulo cheni haram yalinduika afarkulo nenni haram yalinduika kana so makane ni yana ika defense ta alakira ko sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman atabba islamake iki islam nyon ika bagabagali ka laj ka jorodo ala parce que ma do be o be isigilendo kana kuma da famin bi la joro ikano ki islam nyon wala niyo kedro do ba da ba kama kama la joro bla mala ka so hanni kinyete atibino ngo chengu menyereje na tigi o siranta dron ay siram minge o nyon dori iye wo bi lasro ala mankshira kan da makaboma لكن وقورة أقول لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنذرة تؤذيه أتبع سلامكي إكي سلام نيوم فلان من نوبة تورو كي نيكي كابا فلقا أيرا نايا يفلتوني أمانداني إكانوكي أكفى لك لكو إن الله يكره أذى المؤمنين أقول الله تعالى مؤمنون تورولي على توفي أبوكم ninkilingilen bella na kunye ikadon silame ka hakeka bo silame nyonka watubene wala kira ko alayhi salatu wassalam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi akwa silame mamiye silame ukishira mamin nen toroma silame ukishira mamin buluma silame mamiye silame ukishira mamin nen toroma ite mauneni silame mamiye silame ukishira mamin buluma ite maugushi ite torota ku segere kira kuti ko silame yere niti silame silamna ka ko silame yere korokoro yere mi kira ko man salima al muslimuna silame ukshira min lisanihi ma min nengun toroma wa yadiha nabulu ala kira ko qural makshin majidrama al mu'minu man amanahu al mu'minun ala anfusihim wa amwalihim akom mu'mini ma miye mu'minun dara ma minna ku ko to yere kun to abulo mu'minun dara ma minna ku ganna fulo to abulo de mu'mini ma min te mu'minun jamba uyira kunna ma min te mu'minun jamba o kanna fulla akode mu'mini ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni hadisai ahmad nanai tirmidhi nanai hakim nanai ko hadisai ya salindo wata benen go sharti wala min mi atanai silamake ke hakim min ba silamin nyonga anya tawada'alahu wala yatakabbar alayhi islamin nyon iki majigaye ni na nyon ikani yere bunyaka islamin nyon iki majigaye nim majiginiye ikani yere bunyaka وأن لا يقيمه من مجلسه المباهي ليجلس فيه إن ناس رب الله أسجل ما سجل الله سجل من دغالين باي ما مانغا فيفا ما سجل منا كنا سونغا ولي كبوي يرك يسجي كنا سونغا لولي كبوي ناس سجل من دا سجل ريسا مثال لسا الكوا كنو والمؤمنين مسري كنو سيزو سجل مبي ما من منا سجل ولا درو دو ما ودو بني ينغا اي بالمكه كونفينو اتفنو إذا ناس سجلين سوراي karsa wuli ka boy kala wuli ka boy bashi to la bariya kishi ya sutura kana to akasige wana nyogon be chugumina bon baro dalay nasro asgire mero la misal la don mago sigiro anana sige mawbe minu nyinga ale din defendo ena na be fendo na abebe a sutura koso iga wacha wuli ka boy de kan sigiro dia iwo ke ka sutura bari ni nyinga da kun sera manale sigile mbe atina sega jabidi ne don sigira nyinga le bana ko selima e sega jabidi epsika beki sige nin sigiro dagalentaye sigiro dagale miye debon dara ma obe sigiro mi anana sigi fo iktisama asigile ma dagale me kana lawli ka boy ikanoke ala kira kote alago suratul luqman kono ako wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhuri labila luqman ko dimma akonde ikani tamando maula nini mawbe nyon fe yere bonya koso ki tamando do be ninu bes barola ala ni yere bonya koso tela jefio bunye cheka buila de ku tamando ila ki hiat ma ku tlo balaka noke akwa dema akwa wala tamshi fil ardi marha kana tamadu kulo kani jangamu de ki yere jangamu ka finimondo ka kani yere bonya ki ligel may ka sabaro koro ka to ki kerefle kanoke ako kana tamadu ko kanoe ako Allah taala jangam ba kelengelen ba ala tofe mambe wasu maula ala to tikla mafe ala kirako sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala awha ilayya an tawadu ata la yafkhar ahadun ala ahadin kirako ko Allah taala wahayi kana alima ko ka fo islamu ya ka majigi nyonye
kelenga na waso kelena aka na waso nyona aka na waso baganti ya bara nyona aya majigi nyonye ko ala yo defy wata menengo ala kira ko gura ala makshin ne majidirama akom ma tawada ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala akom ma shimi majigi Allah ta'ala fala ki korata majigi ataka na farko yi majigi ala ti koroni majigi woyo ala ka jonde bi kerefe bi majigi woludi mama ni majigi Allah ta'ala ala bi korata ni hadisa watmengo ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين وديك أتبنى ما هو يمين على كرا الله كرا سلام والسلام الناي أبابا جيجي ونا تاب على دي كرا وبكرا وكرا تشيل على دي أبدا كنتي على دي أبدا كنتي مثلا ماتو أكيد ربنا موما أماتو أكاير كرة موكا ناكل السلام والسلام أبابا جيجي هل ني سلام مسؤول ني جون دي ني أنا على كرا سكلمة ولي الدولة بقول هل صبرتها سنة أباب ليكو يبتكا تشيفا دمسون بنا ولا بقول كي يبلوكو على كده دمسون كما ولا بقول كي يبلا دمسونكو ها أبي كون شودي كبد دمسون ما كما كان لما نون اللي بيمين فاي ني كلا بيكون تيجو ونا تبع منينك جامسو بنا سجرة نا ونويا ولا بقول كي يجو وبيمين فا بالله أكان منك أبوك أتندا يربونا أسلمو نينا نيوندو ومن أنه كان لا أنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما وتبنغو على كلا كنت هاي كنت جبنيا وتبنغو اتان نون كروتا اني مسو تشندون مامسو بنون بي ني سيتو يا مام نون تشو سراكو تو يتيمو دون بو كلا متامو نفه مسكينو ابتامو نفه نيو ماغو فاي ابو ماغودلا وانه قال دون لا على كلا سكلين كان دوكو اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين على نياني نيفه يغانغا بالو ني بي نينما كان كان جيم مسكينه ني بين فقط دومي كان فقط مسكينه فقط شولا على كان يكونوا مسكينه جما تشرو مسكينه كجما كلو يكان نكونوا تشرو ننا فلو سور لا يا دبنا بس اننا القران سوره فلا من جينا سوره العلق ان كو ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ادم دنت بي يلا فيو فنا يا يكافو اتسري ما لا يا دبنا ba ni du yemiskine ni besiri maula ya datni la wode ko sokirawo nyini ngasa mama imana wala soro chuocho illa bantuma ibesra miskino chuode la ni malikal mawti kum wara ni min adam ne ba ki ka wari be ba bedi mo so aka no ya wari be ba bedi ki ke fantan ni min flo ka no yima ni kolo jari kana sisa walma kunun feddo jari kana ni nafolo bibolo iba ko kibe nafolo embedi femimbe jamfe mbu ngonoro ikaseka nyene ma yasoro katibe ibo bedi ni mi no yimine sewol be ko yimine yorola balote yoromi ni wari bi ba fa kiba bedi kaseka dumine soro me kasoro jisoro kami wode koso mama be ni bena sa ibe nyema miskino do yorofe ala jondo de boya ko miskina jema kuluma ko nga ni sojja ako fan na politiki be ni sa ya wakati sera be bakanu ukafara onka ala kira sallallahu alaihi wasallam kira do yere ka ko ala e kan nyene maya miskina ye ala e kan faqa مسكينه يكان كنو مسكينه جما تشرو وكف على كده قال مكشين مجدراما اقول لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا اكو سلام بانين اوفى ما كان ما ولي كبوا سيرولا كتلغي سيغي ني انا ما وسكلنا كبوكا سولي كا اوتي ولي كي سي كنوكه ngasa na ya fanyo ay kana fere kene ka fere be ka sigiro so kana ma wuli ka bwa sigiro la ala kira ni ku ye ma wuli ka bwa sigiro la dura ali atisgala ala jondo be ni ma wuli la wuli yo tesgo sigiro kele na ble ni hadisai na nyon koso la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassahu wa tafassahu aw so kele ngana ma wuli ka bwa sigiro la aklaki sigiye ngasa ay kene fere aka fere le ke nyonye ni ladabu taningelenna an la yuhjirahu akthara min 3 ayamin ni islamin yon kan idatika ala fenna min ka chakat me kle sabaka muna amen fo ma mana ga chugo shetane ba na fe shetane afa ka bo wakati dola ni shetane bila sukuna abe sukun ya galabu na ya galabu la ni ala jonye yo bosray ni ala jonye yo bosray yo bojona ngasa ni shetane balma de sa ite bosray shetane bi tinti ika
kodombalia ani ka jahiliya kono ibe kalamin bi bolo shetane bi tindala itesegi ko idumba do jinyeti taye ima wada tuma kalama iyera ina iyera soro jinyero wa ibini kodo ngata kato iko femmin ki be dimi okoso atibulo abi ala de bolo otuma isho ni jito jigi ni mawyi deli ikaso ikanamalo ni maso ndoro ibe malode ورeko sala kala sallallahu alaihi wasallam alquran yarakuno suratul a'raf la banyoro ako innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun ako ma manum basira allah ta'ala ni shaytan na ka mun salo ka fitne suma ni fitne mbo yana chugo olubi siki miri no li siki miri ilaye o bosray jume o ba don o majnyada o tega wuli ala yala de ale sutura ka bonya daka ni selama wulla kari dele femina dron kana kuma do ala son bulo jona sane ikata si malo kanaka ni ma son dron fu baba ni selama ala jonye ma dele fena ni ma so fu baba akosa wa ikhwanu shaytan balma minum be no ludona fitne ko ni shaytan ulasro yumidunahum fil ghayyi shaytan bolu tindi shaytan bolu tindu ka jahiliya kono thumma la yuqsiruna utbani ko tedda sodala ubaba kan ba singa sadana ni wa ningo ni ben singa sadana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al istiqsa'u shumun ne ben singa sadana kipita bu itereka ne ben singa sadana be bu itereka utbani shoni jito jin ikado imajinyada ika islam nyo kandidat kala fenna min kacha nitle sabai ala kira ko roboko so sallallahu alaihi wasallam aya don ko shetana be na wajibi shetana be do mo ni nyonche shetana sabo wera kumbe shetana be do ni nyonche fa ngasa obetla ka se kode o chugodo islamaka ini islam balma ke fla fitne be do ni nyonche chayni muso fitne be do ni nyonche patron aka baraka nyo fitne be do ni nyonche bon ni fitne nana o shetana ka barai ni hakili nyima so la dron doy miri mawga kumado ko ni sigi benin ko do kele men dalumay jume ka fendon ka tlaki nyeti waka ni me ka kella o be kanen la la to flede no mado de la to e ngasa iki nyeti ko kante bembe ke wa mama be no de be sarajugu chenik ko nana fitna nana mami meson jona ni mawbo lagoshi karsere be soni ma o ba fo emma ke be soni ma de e de koti ala bolo fengo fenana balma ya kono do sigida do mami mbi majigi ni balma be ba kemina wa bega kungo fo la bamta ko o fe wal ma adunye balma ba ke mami na nabe mu yonga sabali febe bital labo tikila ma de fe wasigi nyon yabe o chugodo alakira sallallahu alaihi wasallam ayi yamaru de islam flakella akana datige yona ka kuma nyon fe katmet le sabaka akoda la yahillu li muslimin an yahjura akhahu فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أي لا مكسبه ni amba ni ninga gafo ninga cha musokunda de ninga cha musokunda ako islameke atabeye gida tribal maslamela fena minka cha ni susabaye au flabe ni mi kodo ni na ite fanfle ni ba kodo wal mani doye srafe abu srabla ka sika ko akwa ka no kede aku flala nyuma ye mami uka here mai mami min folo ka pon na ye nyo ye do min ni siki bir den karsa ka kuma bali fo itara anye way bona ko ya tige ko karsa ini nyanduma wal mai tari jwa dala karsa ni nyanduma na yi lamne ibora ala ka funu ngono na mi lamne ibora ala ka funu ngono bo ye foli min damne kano dablantu toka وتمنوا على كراكو ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اكو سلامو اكنا كودو نيوانا ولا تجسسوا اكنا نيوان بوليتيكيا ولا تتحاسسوا اكنا نيوان سغسغه ولا تدابروا اكنا كودو نيوانا وكونوا عباد الله اخوانا يا كالا جوني بالممويه التدابر من فلان هو تهاجر في دتك نيوانا ودو يوي وايطاء كل دبره للاخر تدابر كريمي na fla benani ma kodo ni nani ma kodo ni na ode kutu tadaburu korowe ya famia imani kodo mala duro ita kuma fe boss la me fla na te kuma nyoma fe abe bara minge ate sabe selitel lajje suntel lajje sarakatel lajje bi hijido atel lajje faka kuma nyoma fe na kuma nyoma ga baro dulene metui watma nindo ladabu atan flana yeminye an la yaghtabahu ikani bal masalama ikana anina kofe aw yahtaqira wal makajala أو يعيبه والمكان اللي بوفا كفه
أو يسخر منه والمك يلبونا كالا أي ينبذه باللقب سوين والمك والكافر طولا أو ينم عنه حديثا للإفساد والمك كما دولما كتول لسب موما يبافك كوتشينو إكانوكي برالكو سورة الهجرات كنو أكو يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أكو أو مؤمنون مجا سير داويه أيا يرى كل شيء تامنا أبني بسكي الله أكو بسكي الله بيجي نمندو أكنا نيوان بوليتيكيا أكنا نيوان كروفو نيوان كوفي يلا أو كلمة في كي بالما سالين شودوا يرى غويا راويه ونيه ما كروفا كبيكو بيكا شوددم على غوغورا أكو يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم نمبيا بسوران كلينغونو أكو أو مؤمنون ما كان يلبونا كما لا أبسك أبي يلبونا كمنو كفسن أو ينينجي نمؤمنون دي كما سلامون غوانسا do kafo karso meka nguga misilla utebbe ni jugo nyuma ngondo mi mama na min tay fe obebe ni ma ko delite kanga misilla o yolo bolo ni ma mi ngo meka susi kabe war fara kana fanda mi ambo duma obe ubolo ni ma mi ngo anga misilla ko ante jenay me dem sengado obu bolo fem non be parce que ala kila ko jannibu masaj kida ko majani na ko wasbiyana ko ayaga misilla yoro nya dem sanu ni fatowla kila won munun fo ni fem be ni be munun gwasande ka ni mi minga aka na nyon ko fo nyon ko fe watumenengo ako muso jama kulu kana yela bonage muso jama kulu la ni me islamo de ate islamo ni kafiri chere islamo gwazande abisa ba yela bonage minna nolu benembe oloka fsa nawo ibasro muso do be sol benembe kalo alamsa we misiri fran walmo we misiri joshi walmo bako olbo minke nawta atake minum bu taka kana fenfuma ako wala talmizu anfusakum akana ayere kun lebo wala tanabazu bil alqab akana nyawa wereni kafiri toye bisa alisma ko tote jura alfusumi fasqiya bala liman liman yatakafe ومن لم يتب ni mamma so matubi kan mubarakal nun toy fa ulaika hum zalimun otikala mawde mawto yoningalawe ala ma nakshira kanta kabo to yonima ala kirako sallallahu alaihi wasallam atadiruna mal ghiba kuma korbango yemi ko la bado ay sahabo yinga sahabo ko ala na kira de bodo ako kira kuma dhikruka akhaka bima yakra ibalma fami mbala ko fo ibalma fami mbala naka waye kala kalma wona ode ma korbango kila raita in kana fi akhi ma aqulu bisabo kama hal nasr min fala no balawa ala kana ko in kana fi ma taqulu bika min fo no balawa ode akorbango ya ninni akofe wa illam yakun fi ma taqulu akon fam ibeka min fo no tala faqad bahatta yengalon finde dala ma salamo ninde kunye lajili kawnye amba fe kamilla sa'uma wala la to kajanga sa amena duoke amba fa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.